May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no da may bagatinam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matiada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kit saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay ang. Saan ako nga agparikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam, Erika. Ay nawaw, saan nyo anaawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabo kanyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kung tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. No anya ti makitkita yo, di yulatan pakibibyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atallo ditoy. Sobra pa'y kit di Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang, itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mati istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. At ti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya kapitigatangak ngay. Kumpurmi anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay, Maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay Maray. No sanak ngagbitaw, talo nga aldaw nandi tabalay yaw. Saan mi abisita day jay, Maray? Anya, saan nyo abisita ko na Maray? Saan nga agpaisaw, Maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road Maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen, Maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon, Maray. Ay, day tatirigat na Maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada papananta David. Sa dinamite. Ag-date taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, tapara lang kadata ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodin. Uraay naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. Adan samot ija salas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agung unget.
Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Agin nawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No agin nawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin diyaw. Kaslaawang panunot diyaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yukot-kot siya, tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan, di kay madanagan, ta saan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti dayta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan yu matiref Anyat ko na yaw. Dalosan yu ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura, mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wine, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbangam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmanong. Ni Nanang, kumusta mo tandita? Nasayaat mo ti kasasaat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanad kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani Nanang? No di ka dagiti karuba amas asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaad mo tinobium di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni Nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tadun kan dunya kayo kanumot itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayad no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Napudot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen tadon kan don yata kano dito'y balay ni nanang. Sino mo tinagipulong ken kuana? Ti ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan kuana. Anya? Kat ti kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanya inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal salud-sudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw.
Apay nga mo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti amok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatsyen ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan meten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rinaman akmet itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay kat. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinnukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y matmaray. Si kakaditi nagipulang. Ah, siyak nga rod maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulon ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid ka no di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawi din. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay dawaw, nagawid ka magayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Huwag tanog teksak ka na kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi ije adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kin kwa na kahit. Awan mo't gani nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo chay. Anya pumayta no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo payo adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamat akas na ti trato yung kininanang Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papananta nga ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Taddadag iti kakapsat ko. Imbagak mo't detaking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't tibayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti da ito abalay. Tasweldo na idinagabrod tinaigatang iti materyales. Anya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsangpay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbaga na. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam no da duma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakam da. Kan masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen maray. Kahit si kangay maray, awan mutan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko latamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda
Adda kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko. Subrag ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay na, agyaman aklaunay Kumusta kayo kendabin iti ayan nyo ita? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad mayat dayta. Uray simple laeng. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayo ng agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga kaday, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan, nana? Amangan numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan, nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay, nawaw. Ad-adda ang marigata nak no ag naedak pa'y lang dito'y balayaw kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka dayta balasang ka. Ay, won. Talaga asyak ti agdesisyon para iti bagik, nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay mat ti ugali ti anak yo. Makauma, nana. Di kay madanagan. Tauray adayuak. Mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyudad kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yo, tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay, nawaw. Kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. San asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak, tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mat amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mat. Ay, nawaw. Anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko, tatang? Nangyegak iti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni pari pilaw. At dalaim may ginatang dito syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay un gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay, tatang.
Nang ipawit ka iti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko niya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. At daming gamit ni Jerry Jesu at nanang. Wan taijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anakaw. Anya? Iso nga adda maipaw-paw na para iti anak yaw. Anya iti trabaho na dyan, nanang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali tayo dyan babae, nanang. Ken may isa. Apa adi na ibaga no anya ti trabaho na ijay. At nakadilim-limod na. Mabain la siguro amang ibaga kada tayaw. Narigatan, nanang. Ang mga ano di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipaw-paw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato na kendani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sabali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti tayo dyan, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kailangan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, dani ka. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, ha? Amangan no apa anak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagdenata. Pagyaman naklaw na, itamaawatan nak, dani ka. Siyempre, jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Dahil tati kahit ko kain ka, man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko, mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo? Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibus ti kwarta, siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka, nanang. Ket numalpas day ta, agnaedan ni Dani ka dito'y balay, numanugot kayo. Saan mo't kit di adakas no kayat yu ti agnaid dito'y balay anak ko. At dala kayat ko amamuan. Anya day ta, nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawo, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag, nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami ka di, iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanang ti pagdanaga. Nasaya ta tao ni Dani ka. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali, nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mo't, awan pagdanagan nyo, ta sa anak arte. Kan may sa, nairwamak mo't lang iti simple a panagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siledyo ken ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaid kami dito'y nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaid kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo tar aramidan niyaw. Di ka matanaga, nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingpet matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it konti kwarta para iti anak ko, nana. Agyaman ako na, Cherry, balasang ko. Awan anyaman na, nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan, nakong. Aniya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay, kwa. Awan, nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan, nana. Agpakada ako, tabi si ak. Pangaasiyo, tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan,
Di ka madanagan, tauray addan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw, an-anun dagiti murang tiputot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanin? Ninanang to timakam mo kadagita. Tila ang bado tati ilabam. Si kakit dimot. Okay lang ang kanya-kanya. Sigurado ka ah. Wan, dimot imbagakin ka, anapatagmat tiputot mo kanya. Iso amaragsakan launay ninanang ka ta nakasingsingpod ka. Siyempre, nasingpot-mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan ka nga aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanon? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan nga agpili anak ko. Ay nawaw, api akas naman ang tibagbagayo na. Wen ata nakasingsingpot tinasawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wen tano naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinawatan ng dadu mananang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw? Hello, Cherry. Apay nga italaang nga imawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo, nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan akon amang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Agtinulong kayo kumakan Harold tapno maipaayo dagiti masapsapol na. Narigatan, nana. Ang mga no sabali a tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnanaad ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Danica. Day tangarod kat, nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunaklang arudan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita kabsa. Agyaman ak launay. Ay, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manun. Nangyagak iti prutas para kinkwana. Agyaman ako na'y tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarong karantiin ana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw-paw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw-paw it na kabsat. Kanya, Wen tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, di makagapaw. Wen kabsat. Di na amungaw awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako na akong. Adda kayo manan, tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po, tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo No mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo tilawlawatay. Amok ti bagbagak, tatang. Ammom ka di anidani ka ti magilablaba iti mo rin ti anak mo. Isukano pa iti mga awil ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay, pangasim anak ko. Saan man anatangkan ti ulong? When now, agsilsilos ka, iso akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos, tatang? Diyak lang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta ang nagrigatak.
Una yan, tigas ta ka panunutam, anak ko. Panagkunakit si katayan ti bigdaw. Nagsina kayo kin Harold, takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry Nanang? Awan pa'y mat. Ay nawa, ako pa ngay. Nasurok nga upat a bulan nun nga awan impaw it na akwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ta ti makagapaw? Nukas ta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya Cherry Nanang? Di nakanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pag ano ko man ni Dani ka ti kwarta na, kat adamot ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan ba't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno ken ko ana. Ang mga no ad-adda aguraan na. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na iti kasjay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na no anya ti kayat na panunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nagul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto ti kasjay nga isaw-sawang kan araramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta. Maipapan mat iti anya. May papan iti sustento ta anak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaisaw. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na. Diyak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw. Amum ka di ani Danica ti mga sa asikaso iti anak mo. Iso ti katulungan ni Nanang ang mga awir ken inso. Isong hagtanang ka. Anya? Di mo iraman ti ubing iti ungat mo. Awan ti basol ni inso. Iso ano siyak ti sika. Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. Ala agsamot ti anak ko tatang. Nag-resign kay ti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo ngamin ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumot abisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kidi at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, pauit mo iti makabulan kay. No panunutom alaimbag. Kurang pwede taaswil daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko nana. madama digdigusan ni Danica ti anak mo. Anya? No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. Kasta ka di nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon akadagiti na isaw-sawang ko nana. Mala, kasaritam da Harold ken Danica. Amangan no kagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagijay. Tamud-amot ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayat ti gulo. Maawatan kayo nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karak. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti maysa nga ina. At damot kit din ni Danica, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam tigura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidam dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik matla adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uwin, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Sikakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ta aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na rayta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uwin, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawit tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka diti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addadain tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa'y ti apo ko kinton madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman naklaunay Rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamida. Saan mo't kit di akasta? Nagsasawa kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod. Saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita, katawan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Na imbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan ta. Duwang aldaw laeng. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Day talangay ah. Nalakalaeng si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay, nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan niya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo da ita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rakay. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang day alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isublin at ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin, no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanagan naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kadye kalibin na ijay. Saan mo't ani Rocky ti gagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimot laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam di ti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ti kaus na? Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakal mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta, isong agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang nasayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasao na ya, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Amom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ngam uto-utomot na dyan no maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kun kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu it-itit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbangan na iti anak mi. Taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mag... Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron ba't ang makadwa ti anak ko? Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo asustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagid nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buluden na tiputot na, kat di na mat-as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagada kan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tandi mo mo't ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang.
Karbangan mo't nga ibagbagam rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento namasapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik nanamait nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.